So hello guys, joto lo program and good morning. Kam karun de tong thakai joto kam karun kona lagbo. So happy buisho joto na joto le sala thakang enda jungalai tabo duty thani bai moi sumi phai donga. Duty thani bai akhajak. Baki dol rang room ni kui phai dong ready ongai. So ang sakang phai doha. Karon phai breakfast khani na late phalai masai amo bilibai. So yagi direct long ni mahla ba parani road namo kaisa but main city ro lar tongsogo parani road ro sai jar tongo and all my success friend jotoro happy wish you chill khelai de so next year ro lai attendant pakato tango palagyo so jotoro singno and gam karang ki bushuro par khelai de chini bosor waisa se mai tong sal chokbayo so chumo baire tong he so bashudu asubile tongya bisa bisa joto besi bujiyo na so joto na bye bye.